Komujana bari umushaho mukuru ahari Rugarama Hospital muri Kabare Municipality hamwe na Evelyn Kariyo wa Kihefo Clinic Kabare nabagira ngo mukazi uri kutura n'akakoko ka sirimu nabasa konsi y'umwana wo konka rukuratoro bahabuze bw'abashaho kazi ori nako ka sirimu yamara kuzara takahire n'umwana nanke takahiro umwana ibero mushaha yo kubanza yamara kuzarwa nitumuha Nevirapine syrup 1.5 mils ubwo nabari yo mwana uhikire umwana ushyashime kuba nabaye kile 2.5 kisanka 3 ka fonko so nitumuha tutakamuhire nibere tubaza twamuha syrup twamara kumuha jo syrup akanywaho rero mukaza atandika konsi so ubwo mwana nagumana mwejo syrup burizoba 1.5 mils every day burizoba mara esande mukaga niko kwezi kumwe nesande ibiri so ubwo mwana nagumana nyina ngo korabe namero mubazi kwa secure nagumana Septrin so ubwo mwana namera nagumana anywa syrup burizoba 1.5 mils na nyina nagumana namero mubazi kwenka burijo so ubwo mwana yashye sande mukaga tumuya hishagama tusindike bamukebere bashanga ko akakoko ka sirimu katarimu nareka syrup ya Nevirapine atandike ubushuma bwa Septrin n'abakazi abari kutura n'akakoko ka sirimu nabo bashemereye kuguma konsi abana babo kwisya aha mwaka gumwe ogwo kubanza omumagara gawe kandi taro cyone kishemereye kubaremesa konsi umwana azurungazi takamezere mini kureka hariho obuhereza obuturu kubahereza okugira ngo bagira safe breastfeeding ko kuguma turakebera abana kandi n'abana bari aha mubazi gwabo n'abanyina bari aha mubazi gwabo okurugira abashaho nico mugasho muhango akora ko mwana yayonka amabere ga nyina kutara kumugaburira amashire ku mucupa umwana ni cyumuyamba okugira ngo yakuraje kandi tiyafuna izindi issues kezo rukushanga turi kwiho mu matagandi especially nka allergies harobwo rukushanga umwana yagira mu allergies ahabwe ibintu konka amashereka agaga go nagabagatari allergens ezo kuretera umwana yarabanamu icyo kubasha byona toka controlling obukoko kugira ki kushanga wazageze oboto ekirungi ibere lituraga liri clean. The breast milk is the cleanest, despite the other one, bottle feeding, bottle take over clean 100%. So mwana shamana yagira muka infections yagira maybe to muteganisa. Ekindi there is no bond. Takaba ho bond ya man between the mother and the child. Mwana taka kwatagana na nyina na munonga kugira ngo haba hejo bond kugira ngo akoka kachi. Ekindi amashereka n'ekintu cy'amani kirimu those antibodies that are so strong harimo ibintu byinshi harimo ibirisa vitamins and all the good nutrients are in breast milk komujana nagira ngo konsi yakoma hamwe akagumo gonka tikiri kibi munonga konka nahabara ngo neco mugasho munonga okonsi yakwisi umwaka guma no kweyongerayo so ekintu kituru kushira kufana abakazi no kugira ngo tuyine kunywa munonga arobwo rukushanga omukazi ati nyowe atitendo kunywa mizi nyowe tendo kunywa ki konka ebintu byona ebiru kunywibwa amizi obushera enkombe chai ebyo byona twabantu binywa tubantu fasa kufuna amashereka garukumara when wabori yo rukustragorengana nekizo cyo butafuna amashereka garukumara ebyo birukora then ekindi omukazi oshemereye konse mwana wawe at least mirundo 8 omwizobo okonse mwana hine okukigita nyina ningashimama na numwa ahagati y'omwana na mama hine rukundo yikikuretaho ahabo kuba for example kingugira ngo hine rukundo yikikuretaho waba no yonse mwana from day 1 yo kuzarwa
naguma nakureba. There is what we call eye contact. Abanyamyuga bagira ngo nico mugasho muhanga basho bayongera mu kwegesa abaziro mugasho go konsya kurunja abana babo chwero kurwana saba barukonchezeryo twaza kintu cyo kujangu abashaho nyoni njangu tubakwegesa chikumara ombintu byo mukazi okwashemeye konse omwana we ahabo kwa for example hari abantu abo kugira ngo nyowe taine kizuguchona ibereti rine kizubu aina mashereka onga kujengo etakwenda konse omwana kandi abarana kwa genuine reason oshange abashaho batamuteka mu kushomesibwa omugasho go konse aniki wabo tontuze mwana nabwe niki twara buri konse omwana ya kuruma nkiberi wori kumwonchezaho ya kuruma hata shange ryazimba ota ngenu yaza konka utamonsa je koko arashemerire konka kitume yagiramo bigwire nkamutuku omushange wamteka bottle feeding yagiramo bigwire nkamutuku twagamba na Besigens Wilfred ryo mwegesa w'ibyamagara habwa district ya Kabare kandi ubwo yagira ngo amashirika g'umuzire no bukomoko bw'umusinje murunje habwo kura ku mwana. Then after 6 months you introduce some soft foods to complement on the breast milk again because the baby has grown. The breast milk may not be adequate to satisfy the baby. As they grow, you keep on increasing. We see that when you're breastfeeding, you need to care for the breast, but also your hygiene. So make sure that once you're going to breastfeed, wash your hands, clean the nipple, so that you're able not to transmit any infections to the baby. Ukwezi ko konsi yo kuno kubaho ukwezi kwa munana buri mwaka kandi nukushajukwa World Health Organization, United Nations Children's Fund, Ministry y'Amagara n'ibindi bitongore ubwo n'ikigenderwa cyo kushomesa abakazi n'abashije mu gasho gukonsi y'abana babo. Ahabwo mwako omutugo kwezo kuno kugira ngo prioritize breastfeeding, create sustainable support systems. Amakuru agashaka Nelson Ahimbisiwe.